Rural Sri Lanka depends largely on rainfall-based sources of income, like agriculture, livestock production, and inland fisheries. Intense spells of rain and long periods of drought are threatening livelihoods, endangering food security, and triggering conflict. Climate change, however, is not experienced equally. People living in disadvantaged and fragile situations struggle to cope with the impacts and recover from them. දැන් ඔය වැස්ස අර කාලෙට ලැබෙන්නේ නැහැ. අකාලෙට වැහිනවා. දැන් මේ අගෝස්තු වල අපිට සාමාන්‍යයෙන් වහින්නේ නැහැ. අගෝස්තු වල හොඳට පායනවා. ඒ වුණාට මේ සැරේ අගෝස්තු වල ඉඳලා වැස්සා. මම මාළු මිරිස් හිටෙව්වා, තක්කලියවම හිටෙව්වා. සේරම කුණු වුණා. මාසයක් විතර මේ වතුර හැඳුනා. දැන් අරාරපති වෙල්ලෑ සම්පූර්ණ කුණු වෙලා තියෙන්නේ. මේ විතරක් නෙවෙයි හැමතැනම ඔය දේ වෙලා තියෙන්නේ. වතුරෙන් ගොඩාක් ඉතින් ඔය නියරවල කඩන් ගිහිල්ලා දෙපාර තුන් පාර මිනිස්සු ඉතින් වතුරට මේ මට්ටම පිරුණානේ. මේ මට්ටම වතුර පිරුණා. 1750 மில்லிமீட்டர் மழை வீழ்ச்சி கிடைக்க வேணுமெண்டா அந்த மழை வீழ்ச்சி கிடைக்குது ஆனால் ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு கிடைக்குது அதால் வெள்ளப்பெருக்கு என்ற ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளாகி விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் அழிவடைந்து கொண்டு போகுது அதே நேரம் வறட்சியாலையும் நாங்கள் விவசாயத்தை மேம்படுத்தி கொள்ள முடியாத நிலைக்கு ஆளாகி கொண்டு இருக்கிறோம் இது எங்களுக்கு ஒரு சவால் கடுமையான காரணம் தானே காற்று குளிரால ஆடு மாடு இறந்தது எனக்கும் இறந்தது தான் ஊர் மக்களுக்கும் இறந்தது மாடு 5 இருந்தது 3 இறந்தது கோழியும் 5 கோழின்றது 2 கோழி இறந்துட்டுது මේ ප්‍රශ්නේ වඩත් 657 පළාතේ තියෙන ගැටලුව තමයි සීඹලගස්සේන වැවෙන් ඒ වැව් 32ක ජලය ඒකට ඇවිල්ලා. ඒ ජලය මෙහි පිටවෙච්ච ආපුවාම දෙපැත්තෙම නායික් කුලම සීඹලගස්සේන කිලිමැටි වල වඩත් මහවැල ඔක්කොම යට වෙලා යන්නේ. வெள்ளப்பெருக்கு பாறதால வீட்டுக்கு நீர் போய் இடம்பெயர்வுகளும் ஏற்படும் விவசாய கால்நடைகள் அது ஆடு மாடு கோழி இறப்பு நோய் தாக்கங்கள் இப்போ கால்நடைகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் மனிதர்களுக்கும் நிறைய தொற்று நோய்கள் ஏற்படும் වතුර තමයි ලොකුම ගැටලුව. මෙහි වතුර හොඳත් නැහැ, වතුර අඩුයි. බොන වතුර RO ෆිල්ටර්ස් වලින් වතුර ගේනවා වාහනවල. ඒ වගේම හැමෝම කෑන් 2-3ක් ගෙදර පරිභෝජනයට ගන්නවා. වැහි කාලෙට එළවලු පැල ගෙනල්ලා ගෙදරට අර අවශ්‍ය කරන ටික සාමාන්‍ය පොඩි ගෙවත්තක් හදාගෙන හැම ගෙදරකම තියෙනවා. பணம் உள்ளவர்கள் விளைச்செடுத்து கூட நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் அதுக்கு போட்டு எங்களுக்கு பயன் தருவதில்லை கிட்டத்தட்ட காலநிலை மாற்றம் வறட்சி இதால் நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்படுவது கடன் தான் அது அந்த இதில் හිඳුණු කාලෙට ලොකු වැවකට වතුර තිබුණොත් අපි දක්කාගෙන යනවා. දක්කාන ගිහිල්ලා එහි වැවුලක් නැති වුණොත් අපි පතහක් කපලා හරි මුන්ට ජලය සපයලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෝටරයක් කරලා දාලා වෙනම ක්‍රමයක් දාලා උඩට අරන් එහෙම තමයි දෙන්න වෙන්නේ. මුන්ට එහෙම පතස බස්සන්න බෑනේ එහෙම. ඉතින් අපිට එක්ක සතෙක් විකුණලා හරි ඉතින් මොකක් කර ණයක් වෙලා හරි තමයි කරන්න වෙන්නේ. දාන්න මේකට. ගොඩාක් අමාරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒකට මේ කාලගුණික දේශගුණික විපර්යාසත් බලාපානවා. පායන්න ගන්න කාලට ගොඩාක් පායනවා. එතකොට හේනක ගොවිතැනක් කරගන්න බෑ, කුඹුරු වැඩක් නැහැ. එතකොට කුලිය වැඩකට යන්න ඇත්තටම අමාරුයි. அவை தரவன்படுத்தல் செய்து விதைப்புக்கு முதல் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியை களையை முளைக்க பண்ணி அதை அழித்து பயிர் செய்கிறது. ஆனால் அப்படியான ஒரு காலம் இங்கே கிடைக்கல. இப்போ சில இடத்துல ஒரு சாதுவான மழை பெய்த உழுதிருக்கணும், ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் அதே மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கல. அப்போ அதனால் இந்த முறை மழை குறைவுன்னு எதிர்பார்த்து கூடுதலான விவசாயிகள் மழை தூர்னோடனே ஒரு உழவோடைய நெல்லை எறிஞ்சு விதைச்சு பயிர் சாவிச்சுட்டுனா புழுதி விதைப்பாங்க. ලුණු පැදිලා තියෙනවා. අර විතර සම්පූර්ණ ලුණු මේ වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන්ද ගොයන් ඉන්නේ නැහැ. ලුණුට ඔක්කොම මැරිලා යන පොඩි කාලේ පැල කාලේ හිටන් මැරිලා යන ලුණු. විදිහට පැල දෙන්නේ නැහැ. காலநிலை மாற்றம்
தொடர்பில் உலகளாவிய ரீதிய பிரச்சனை. அது பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசம் அதுக்கு விதிவிலக்கல்ல. அதில் ஏற்படுற விளைவுகள் வந்து எங்களுடைய கடந்த காலங்களில் மக்கள் யுத்தத்தின் பின்னரான மீள்குடியேற்ற செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்ட அந்த நலிவுற்ற தன்மை மக்களை மேலும் தீவிரமாக பாதித்திருக்கிறது என்றது ஒரு விசேடமான அம்சம் இங்கே. වගාව ගැන විශේෂයෙන් කතා කරොත් කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ අපි ගොඩක් කලාට සැලකිල්ලට ගන්නවා. නමුත් මේගොල්ලන්ගේ පුරවකතන මත පිහිටලා අපි කටයුතු කරන අවස්ථාවල ඒවා විතරක් පාවිච්චි කරොත් අපි ගැටලුවට මුහුණ දීපද ඒවා මගේ අත්දැකීම් තුල තියෙනවා. விவசாயத்தில் வந்து திட்டமிடப்பட நிலை காணப்படுறது. என்னென்னு சொன்னால் அவர்கள் ஏனைய பிரதேசங்களோட ஒப்புடைகையில் இது ஏற்கனவே முதல் யுத்த முன்னரங்க ஒரு இடமாகத்தான் முகமாலை காணப்பட்டது. සැලසුම්කරණයක් තියෙනවා මේ ගොවිතැන් කරද්දී යාල කරන විදිය ඒ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා මේ දේශගුණික බලපෑම් නිසා. වර්ෂාව අඩු කාලයේදී ඒක පොඩි උණුසුම්කාරී තත්ත්ව ඇති වෙනවා ගොවි සමිතිවල මේ ජලය බෙදා ගැනීම සම්බන්ධ. එතකොට දැන් මේක ඊළඟ පද්ධතියක්නේ තියෙන එක වවකින් වතුර නිදහස් වෙද්දී තමයි අනිත් පැවට යන්නේ. එතකොට ඉහළ ප්‍රදේශයේ වතුර හරියට නිදහස් වෙන්නේ නැත්නම් ඒක පහළ ප්‍රදේශයේ ගොවින්ට ඍජුවම බලපානවා. කුකුල් පොර නෙමේ වතුරත් නෑ කියන්නකෝ. අයියෝ ඈ වතුර නෑ නිකන් ලියරු දෙක තුනම නිකන් උදුළු වලින් මෙව කරේ කැකුලම් වගේ වට මේ වීයට නම් වැඩක් වෙන්නේ නෑ ඒව. බව්වට බැදෙනවා. හරවන්න අර උස ලියදු වලමයි ඒවා ඉතින් ඊයේ පෙරේද දිහා ඉඳන් කරන්න තිබ්බුවනේ. මෙයා ඊයේත් වලට ඇවිල්ලා හරවල නෑ වතුර. එයා වට හරවලා. එයා හරවගෙන. වැස්ස නැති කාලෙට එහෙම සතුන්ට කන්න නෑ. වහිනකොට එපා වෙන්නම වහිනවා. දැන් මේ කාලේ වගේ කුඹුරු වැඩ කරලා තියෙනකොට ගවයින් අපි කුඹුරු ගාවමත් බඳිනවා ළඟ. ඒ බැඳගෙන සමහර වෙලාවට කඩාන ගිහිල්ලත් කාලා ලාභ ගෙවන වෙලාවලුත් තියෙනවා. වියලි කාලෙදී අපේ ප්‍රදේශයේ වැව්වලගේ ජලය බොහෝ සෙයින් අඩු වෙනවා. එතනදී කුඹුරු වියලි තත්ත්වයට පත් වෙන නිසා වැඩිපුර ජල ප්‍රමාණයක් හරවන්න සිද්ධ වෙනවා. ගඩොල් එහෙම කපන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් වැව්වලකින් වතුර අරගෙන ගඩොල් කපන්නේ. අපිට අවසාන ජල මුරේ මදි වෙන නිසා ඒගොල්ලන්ටත් වතුර දීම අපි නතර කරනවා. එතකොට ඒ පාර්ශව අතර ගැටුම් ඇති වෙනවා. පාර්ශවකාරියම් විදිහට අපි මැදිහත් වෙනවා. ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන මේ ගැටලුවට ලොකු සඳුමක් දෙන්න අමාරුයි. Sri Lanka's agricultural economy relies heavily on its water storage and conveyance infrastructure. When the operation and maintenance of the local infrastructure is poor, when interventions at different levels of the irrigation systems are not optimal, and when climate change intensifies the strains on already burdened people, the potential for conflict is greater. ගොඩක් දුර වතුර යන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඒ යන වතුර ප්‍රමාණය යන්න තරම් වේලි පද්ධතිය ක්‍රමානුකූලව නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ ගැටලු ගොඩක් එනවා මේ يعني ස්වභාවික يعني මේ වාන් වතුර හේතුවෙන් සහ මේ වතුර ක්‍රමානුකූලව කුඹුරු වලට හරවන්න බැරි ප්‍රශ්නය මත මේ අඩදබර කලකෝලහල පෑ තියෙනවා. எங்களுக்கு இந்த குளத்தை வந்து பதிவு செய்திட வேணும். பதிச்சு தந்தாத்தான் ஆழமாக தந்தாத்தான் இதுக்கு தண்ணி நிற்கும். தண்ணி நின்றால் தான் எங்களுக்கு வயல் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இல்லை என்றால் எங்களுக்கு இந்த இது செய்தறையில் என்றால் தண்ணி எல்லாம் பங்கெல்லாம் மேவுது தண்ணி. இதில் என்றாலும் கொஞ்சம் கட்டு மாதிரி இருக்குது. அங்கால அதுவும் இல்லை. அங்கால ஃபுல்லாக வயலை தெரியாமல் தண்ணி மேவி நிற்கிது. මම උපන්දා ඉඳන්ම මේ ගමේ කෙනෙක්. ඒ වුණාට මගේ මතකයේ හැටියට අපේ වැව සංවර්ධනය කටයුත්තක් මගේ මේ තේකට ඉතින් තාම වෙලා නැහැ. බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන පිරිසක් මේක ඉන්නේ. එදා ගොවිතැන් කරගෙන එදා කුලී වැඩක් කරගෙන බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. වැවේ පුංචි නඩත්තුයක් කරගන්න තරම්වත් ඉන්න අයට ආර්ථික මට්ටමින් අපහසුයි ඉතින්. ඒ හින්දා තියෙන දේෙන් මෙවුවා වීගෙන ජීවිතය ගෙනියන යන එක තමයි ඉතින් කරන්නේ. கொஞ்சம் பேருக்கு தண்ணி கொஞ்சம் மட்டண்டடியாக தான் கொஞ்சம் பேருக்கு அந்த சிறுவம் கொடுத்துருக்கு. ஃபுல்லாக குளத்தை ஆழப்படுத்தி பண்டுகளும் கட்டி
நல்ல மாதிரி செய்தால் இன்னும் ஒரு 10 பேர் கூட கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வசதி. The effects of climate change on agriculture will depend on the rate and severity of the change and the ability of farmers to adapt. How government and communities prepare for and deal with the converging forces of climate shocks and conflict over natural resources will determine what happens next.